tete kombo wango nyangu msonde inangawa seninga aba kanjaso apondomoi ikombo isi masawe ya sango tomuna bukanjana nisimama opempe pinde na ben babatu diwingi sanlao di mawande ke mboa sawanyes na bam ilatika mutumo eweyo na bimbi alandi jabano myo musango ndina suma myo nalo aja pete wenge na weme ubamba jukia obia osontane osenga odi mbangole bolo o dikalo tv dibeno na tena te nyambo asawa punda nyina langa no kwasa nemboa obi semboa njena ya pule o bangole bolo na sangwe komba bono obsodule na décentralisation la kwala ne mona tete abel ilimbilobe yene bia muso di malande o kwale ya ukidi la tombati etikan ni kende region njena sangwe komba bono kambe di ya tongemo di maso jumbe wenge di bole tonge watoto maninga matamadia kedi mapeso kwala myo banja so ba bembam ube ban binabi babule malia o mbasa mwa etikan ndena neni poso kuma atombano njanyanga membe dikongela etikan umama mmesendi dimeno kwale asunapunda dikelo bina mondite biana dmala o kwale anjina dibosano myo keja so la sobangu sama totina etumbe o kombaso lobi dimo kwe myoto lambo mwani da songa osamasa anongi biala banginya o bamba kwa lansa mbo kwa sadembo ana njena mbesa ngu baba keno bona bane biti dango kabam ngombote ne mangiama na ngano ibema masuma dwala suma etikana su ya littoral ibema masuma Cameroon no maje neni neno mendeso kwale amosu na lombite mandama ekwadi njena wani amboa kamse la seso nongoso na pausel ndiri kasa nungina male kwale kwa napso lobino ka sonja su tete abel ilimbilobe no ba abso na pause na dibuti ibolaso bona tete bona iye masoma petena lo aja na weme ubamba jombwa dikalo tv udini bangore bolola tena tenyamwa sawa tete abel wenge pete mondi msangombe na wa sangomange obiso na kakolongola su la sebutiana njeto mbe mundi mwa Cameroon umayena usamasa umane ile posamasa ese abusino ubamba kwalisa nemboa njena akusino ka sisi kanduno butawala yaonde wala la mtengere ninkana ali jumbane misonja yabane bolo wende ni kane na mongera bana bena biyo msebie bombo teso na babo samsomo bamedele emoso ndi kala seso ni kwala na wa wende ni kane ndi ka manyaka ojene na memba ma gouvernement mo ma nongo eyala ontelele tengene memba ma gouvernement ma pepe bamba so sango mbargangele nye délégué général à la sûreté nationale nunongi eyala ponda awuno umtengene umaena alono onyola busa la sonja nya sonja nye umtengene el na momena o mudibwa ma umamne nangamtano abeneno mbana usano tondo na abende moto nyano nge umsela ulibolo sonja isadi idia besombe ye commissaire divisionnaire kamo iye na bobobo mbusani kape eti la beto umana délégué général la sûreté langamende be sonja nde ete na ponda nika nde yeno o mimi mbuma ano nde moto nyena nyawole
na momena momende aduwe na mtoa jasumwe ya onde wala o mtengene ojukea obusala sonja na mo abomane ngeya nyena sete wengende ningeya nyeno bobe ebe butaya onde podwala tatam bus ini duande awasamba mbame nyena nye wasambio tata ende ngen pone pasi oya onde titungende wan bebe na ngen lombi ibiamu ningea nyeso onyama nde ninya jasumwe dwala pe wala obeya tumba bam tengene na nika enyampeso tubu nya ponyena na nyaka na mo nuben sonja onyama nge amese angi obuso bwa ponda na sambasu nge anyebobe we loma moto pepe na ali odua onyani nge awamene na mimbu mongo ninya patange ya edolompewa adu sote eka londo na jasumwe ya onde podwala bebi aba kilomita beba na mwaba wa kilomita na itani ndono ngopeso dwala wala mtengene onda pon mata mwa kilomita tomu mtoba kilomita nika nyejita onyamo tambuma au nde nika nyepeso gwa yana kamo ino ndi moto ndene temenembiana abulande avion o malondo ma toso eibo bipola di insula Cameroon ajande ya onde asumeta mande o village a ombo ao omba mayo yana mongebiana ende muta nyongiso nanika abinyange awo na sengipeto matokisa donc ponda ninge awo bododi nde eboleti biso ba mona ayepe ye pasi poda pon lo babote de diketo suba ebolo ina pe die mona ale pesola osula no nyana maduta mese mena ameno ba réseaux sociaux na njese television ya nyana ya le no ya ebeida mange ya mese mo eme mote plana momenda se duate kana posino so na mome adua eso ibeida ngea gomna nyena gouvernement nyanga meno olonga ebongwa pe eno soda ningea nyebobe nika unote ombo wao onyongiso wo alono ombalmayo ndongamen eta ntande ndongamen nyena nititi ndongamen agomna tande assemblée générale ponya mando association ya anjitemile muri pe mu na ba tutebe na ba fongo ya bo assemblée générale otende eno bwabra ateme otokisane ibeda mangea na ke ministre mabembonga mangea ngamunju mesi mabuse la boyena nyakisamba to bese onyanje onyana lombo tena pom langa membia nje constitution ebonsano constitution nya palandena monde na le no waninka ya mone ko benda ni kaki benda ya ikumbu yebiti constitution nya palandena au article 5. Le président de la République est le chef de l'État. Alinéa 2. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale de Tobo-Toboso. Il définit la politique de la nation. Tetembagangelende a défini politique. Sangwe Kombonde a défini politique.
Dibati telanga buso di maso tanyanje ne no bana dilangi bimbima. Yana nikande mende ebo episode sontanga. Bambu be namba agangele atopino atatenge topomo onimbadi atopino. Article 10 nya constitution nya kwandena le président de la République nomme le premier ministre. Et sur proposition de celui-ci, sur proposition du Premier ministre, les autres membres du gouvernement. Donc, à bord nommé Premier ministre, des Premier ministres, à Ponga Somo, proposition, Nasambasu, Mba Mongebiana, ici, Wende Bagangele, Ongea Nyanje, Mombwe, travaux publics, Wende Ngamunju Messi. Donc, depuis la constitution, nous avons aidé à proposer Babo. Tobiana Paul Bia, Kouani Kande, a nommé. Article 10, c'est Maso Boussonia, le président de la République. On est à l'angle Moutoutendji, mais fin à leur fonction. Ni Katese Nobio n'a pas souvent bio. Wayendenji Bisobe Sebino. De njena pour no langa wenge yende nje constitution kwa na le président de la République préside le conseil de ministres. Conseil de ministres nyende jakotone ndongamen nyena sangwe kombo a jeseno na yine mi na mane ministre mese Otembe ba kwala no be kwadi be mumboye be diedi be kobo. Constitution nyapana le gouvernement, le premier ministre, article 12, est le chef du gouvernement. C'est un Bagangelende et chef du gouvernement. C'est un secrétaire général, il y a président. C'est notre attaque. Constitution. Le premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Il est chargé de l'exécution des lois. Ndenala y a porté que article 11, le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation, telle que définie par le président de la République. Premier ministre de amane gouvernement. Nyena ni bembonga longa la mangea, ni bembonga pongola kadante, ni bembonga pongola passeport, pongise ma kekise, pongise ma ploma bana, nanje bebe mabese dipino bena, babule biso, lenena ekombo, ya dagba, eben order, eben peso, motonu manema. Onyani kaso, yetena ngeya eidodi. Na wa ka memba ma gouvernement epoye wana oduwe ongea ndewene na ningea eidodi seto o radio ndoma notopo nyana loben ete nyani kasota kwa nai ye ekwadi je la mabole ndinanje moto alo ndonga meni bento lambuna ibola gouvernement gomna akwa ate kwadi wo ya busa so de batu batimba timsemo lambu di pepe nyana bena tato angamen kwala ye kwadite nyana yeze na kwadi mote nde ye kwadi etimba busa kapuji jena ebuse lambulena disitenge nyana nika ende kweme la mane ministre nika ende o po ontelele ole na momba gangele abe bolo gbam to so aben order sete yana aben emudi buama bu na mne to na mtanu abuki
ngamunju mesi omimbu monde amonge no biana aben order omoyanga munju mesi le groupe sote o ekwada pour ça masanya sonja aibele to motodina akwadina batubina sangwe kumbabo no ngudina babuli bana webulamo boto la bokaneni ekwada ngia yeno otete na baponge ngia oben njikate njita oben ban ministre ma ville oben ma que ministre ma ville ma pongo ngia ministre ma habitat ma pongo ngia ministre ma travaux publics ma longa mangea yetena mosango mbagangele nyesonja nubembe nyanje emombwe sécurité nyasu atopi kanewe no kwala na ai pipe motodina ai bam to moto mbe akwatena sambe kombo onyanje mombwe engea nikaplade kwada ende kwalea mu ministre mabembo nga longa la mangea ende abole peso da kwada bisobe se na mope nya nje ataksemba onya die nimbada bula ende na mianga mninga wenge nde ministre femme ndongo nye ministre ma enseignement supérieur abu seno mwendi bobia na maplom mabana bapongi makekise botia BTS na tena manemese mabotia 2008 na te 2022 maabusa babana bese babusi makekise nika domlambu na mtani aibuse no maplom mabana enonde pobuse motata sango bagangele asen na nika nya plana akwale ikwadi nyola nika na bote na pondao abotende ete plana ena mebia muna abete onyamu sulama bana babu sema kekse mimbusi lange bati kusema plom katopi nje sango bagangele abono yena eitenden ya lende biso na tenja dikala ekombasu ye no dangba bube ya tenge no pena bisobe selo nyana sangonga munju mesi apula te obe pote kane momba gangele ata no pote awusa jala be momba gangele na cher collègue monsieur le ministre ningia ye bale na edo dimba mepe na bana bogo duate nyana tokada te na iben na apongise kada tenya penya récépissé nyamni bawele stamp te obata momi aboso nya londa bamba tende mapapa ma kaye obata stamp tetabe nyani kasone meno na ya plana budu bote umewo kanje teno na so bola ine bolo ya ibe mkidi ibe itikan na bato ba mate ba mama babia weni bamalano ebola ekwada su la diminda kwala mo na si bela mambo kabram nya plande okwala na bato bena babenbe madiele bema batiti odiele bema kanete ya plano nde nika ema babiso na jeme na o ekipa nyu ya gouvernement wanyena wamoti ebolango ba oteme o ake mane ministre maema bole ebola ogba mabusenya na mani gouvernement nyeno wanika na ibinga moto momemo ete nya bole ebola okaba nika soko na wa kamoto nyena ndende monya opposant diko asonika wa semna ponda o musula ekipa nyumo itate bwana babo bamba tenika ndende ni nyengana babu lobu se babu nje yena na monge no biana lenadi makakadbie yende na batu bese ba mena si ninkande mambo manga meno bola nde omisula mese ebe ye e passa RDPC obemba toti bena babula bibolo babu
balonde pembe mina sangwe kombo abula no babo me babe na kababiso bo na dia dute be kwa be kombo omba dini mabese ba abo nyenge wo to otete na mlong masu ditimba kipona bato basu bese baba to ese ba topewa ba critique gouvernement ditimba kina ba bese owete ba konda ba mende bole bolonga da ba menya na ponda ena la kwa be kwa ba commune one otite ponda 96 wa otite posana ngando ima bien ba sanongando ponda 96 di gagner no di toba no di pino élection o mo commune nyai bato basu ba opposition ba nongi no mija o commune bo dongondene me jita matibide wa abeboa yana banyaki na wajaninka obene moni ma gomna old ma mongo bakpokponde joge bia mon ma bumu balezonu odwala de na wone don ni ka ese nya plan de kwana yembale na la ke gomna mabuse nde bisomo mepe janga me njombo yana otete na su wenge tokiele bato bena bangame kusembe ma diele be kwa diba gomna diele be kwa diba jela bele nona affaire publique ba bende bato ba iwunya ekwada bangele ma leso be bisona dibo samanyolo kaba na bibi alandela kwese no o ala boso o bupena ba na bi yom se bien ba abso na pause na so o de bangola so de bolola dibe no yene biamu emo bien de bole la be ni na sango kumbu na nyanga membe di konge la etikan ba bien na président ya conseil régional so na pause et disons na le beau pepso wa penye we botel je pepso bo kimene lende otena tenyambo sawa o dikalu tv kitabe dimaso langa memina ni misukan sangu ko babake no itikan biana la kataso obia neni banja banga ba be conseiller régionaux neni ba posono babo nanika la timba so o ebola su di kolongo no bola ko ba na mboa ebie nje ko angwe kombo abodi no babo la wala ga nje mombe manyang na nyai masbisula manyang na nyai ete dia bisona lobwe nje ye na baba ke no conseil régional kambe onyo nje mombe be sombe jeunesse sport de langue nationale. Ya di kwa le moni no kinde disi di botende la timba sote nyana di bina besombe o Cameroon one besombe be jita buka badumba bato ba pende ke lambo ba pende be e mambwa masuna bana basube besombe bato malonge mabupe madangwe kabwa mateme pe nyani kasango komba kwana l'école aux régions, Nyanje Moubouye, jeunesse, sport et loisirs. Délivrance des autorisations d'ouverture des centres éducatifs, dûment visés par le représentant de l'État. L'assistance aux associations sportives régionales. Nika imwenya, nyana, ebebe kiba ball, ebebe kiba hand, ba voler ne bamba msonyanje mobwe biso littoral wat pemsana miolo nyanga membene miolo mama tumba miolo mabonaku miolo baba koko bolo ba bato babo na nane na banyingise na babisi na nyana duane la miolo mapem kanete la abele nomo lende sport ni pepe nyena bisobe no wan kadibambe de di mena de kombo pepe mo mene ba Afrika pepe ben mo région conseil régional et une association sportive yes jongban
Sangwe ko baba Sénat, région, administration et gestion des infrastructures sportives. Kane dit ben non, stade Bapelipe. Kane dit ben non, stade Marion, au Cité Sik. Na yine kana ball. Stade Ngodi ya handball. Nya handball, nya stade municipal, nya Ngodi, nya Ibiso. Nde obene yine kana ba basket. Yanga men longa be. Nyani kande, lena nodi ça, communauté urbaine, nya Douala, mairie, ma ville. Nya Njelongi, no obe pandawa. Yena banga men pe jombwa, na balonge nika. Nya pata sand. Uma bana bela no, baben kanga ball te, nya basket te, baben hand te, baben sal, onyola kasala ben, na tombi te bone bunya, nen mande mama nendene mama ba, mena batu bang pongi senote, nika ede lambula bram, nya na baba to bese, bata batika be polo, o bem nyenge, o pongi se mandema, de tata communauté ben balonge no babo bebe polo ba be se be jela e bon se ba biolo e ni ke bob se ba nyolo ni ka nya pongla longela bunya ni ka communauté ben banga memba ni ka ongodi banga menjo bana ba kuse polo obona ku obona njo obona bedi nde meri mapongo mabonika meri mabona leya mabonika meri mambanga manjombe mablu mabonika Lumesona bebe na bemwenya région la wa kwa nika e ben bema jongo ameri de mome région pe longe bebe manyola momene nyana région nyene longa stade nindene nyena meri momatina no soma bene ngudi o longa sango komba ba Sénat région nyombe nya organiser des activités socio-éducatives. Animation, organisation, développement, activités socio-éducatives. Obina, quantité de retraite au flabo. Beba bena ben plende o nonge. Bebe mabe se sango ko baba Sénat nika. Ebolani. Région, ewele moninya nika. Bato beja, bakmane pongo mission. Banongo avion bakwa na ba mawa sa partenaire yena di me noto punya tango ko bakwa na région Nyombe la promotion gestion des activités physiques et sportives au niveau régional activités physiques et sportives pemsa ba marathon ba pemsa ya nyai ba organiser bebe mabese na bato ba bene nyola de la ka loisir Mpobu kate nisele na nisukan zango ko monde ni pele abole so na kwala na création et exploitation des parcs de loisirs de polo bena wa mwange ni kadibino wa na pesa mo so to no odangba ba ebiamu o wa odangba so ba jite ya bembe anyole poyewa nde o maso kasango na babo odangba Saturday bana bongo ngawabe nende bemla bana na wala lunyana ya plabisona di ye jita wa babe so di bembalese wala mbabo umaena bamoka no maloko ba balansoi sidim yete na nika parc de loisirs commune région elongi bebema yana wombo sote tatan tobo so ba park mo wombo tene Douala su nangano tatan uma to to lambo tonin place de gouvernement nitimbi place de l'indépendance obonanjo ditano kepso le bana Saturday Sunday bato ba apporter uma essayer msango oibe to lambo yebe mabese ya plana région Nyombe yani municipal tanona Konda yete yati babo manongo mababo enjo kane balongi no rond-point yese wawuma daido yese bakeka pongormo bawele benji te na bato baje bakasengo yi benji yati bande wuma jandise ya manyunga ya plana région
na maire mese de bam so maire ma ville ba sume ba bato bese te na bato bese ba bie na yikonda isi pongobewa na itimbe kanta ya bato ba pono te se manyunga mabu nde ba be persona sécurité ebe na bato ba benya eponye na binyona mambo le malo pojate ebiamu lo pale padi lo kasango lo busa mambo lo tupa be polo ba mnyenge na ye mwanga membenya be polo bese park ya loisir ya pladi benemo sango kombo akwa nyola bois ye na yanga me longa be kane bois Sainte Anastasie elonga be no wone ye quand même manyaka na mumadu ala mu ibene mu mato ewo bois Sainte Anastasie na wapla wala bauma uibe uma to mala no babo omudwana dibate solanga njesango ko bakpa no onyanje mobwe sport et loisir mona région nyanga men o organiser manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs d'intérêt général. Balonge be polo, bato batondi ludo, baponoja Saturday, club, ilongabe. Se na bato bak maja o mabepe, masapi iwo kabona, no eduna club eminde, yende lambola bese ba myenge ba beba poten, o wanan ya Rue Castelnau, ba o ongea Kinga kwa. Bebe na MRS 1 ya station poetete tata waboma ba papa na besombe batondi Daniel bane baton ludo nika nye nyalongse ba manyolo sango ko papa na nekebolani bato balonge be polo be beso be polo ba jajane na bato ba jetete ojoka Daniel nyabu na ludo ba plate sanja ba maande sanja o station o ebo ba station onge agomna ya plana ba longa te be polo be longa be kabram be bene ndambusa be bene ponda pon wuma jan sela belam na batu beno joka Daniel na bane be joka kat bane be joka ludo baso kaso jambo be pa na loye joka jambo te bakwa ndena loye opongo loisir peye nyai na nyai batu babene imagination babena malonge madole le sambe kobo alo doso unyanje mobwe culture na promotion de langue apana les compétences